Nona bang ke apor bang baji ini do 230 lo plus ya. Cacing tip pilanang pa. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, your review brother, Sabaki Rajar. Ting nona bang seasonal exam nona bang tok tang lo. Ting nona bang ke yo. Masih long lo cua bingham practice. Nang pu bang do lo mis tum nang pu det. Tum rong kang bura tum nang pu det nang pu bang do lo mene lang nusim yo cu bingham. Amunit ini kan ini pu thek ko kaya bo lagi. Nona bang ke apor bang baji ini do 230 lo plus ya. Ini India dom champion trophy semifinal khela do lagi nona bang ke shooting di pon po lang chung po liyo khela lang un de lang dun po mang let's go cho cham lo new look bao làm đây nó nè shooting di pon pen po new look càng xong screen lo ang long po. Atau harus kalau ingin bercelon ini lebih apa sekali. Satu di pon lah tu. Mau ya? Dah bang mah dah bang. Neng dulu bu. Dulu mah. Ambil bu. Dah belum di pon pak. Nang lang chupon po. Skip lang lang may buko kru. Ang pubama do. Sapu halong kara injang ya. Lalong lereng cang tum ha. Cacing tip pilanang pa. Hello, shooting ham dika. Paisa dulu cacing tip hanak paisa dulu ni sita charge hai ta. Oh भाई hantam tanuk ko. Dading ho. Pading ham ni pun ga. Amit dung nokuri. Hello, chú ta đang kinh tịch tiền rồi, collect pen, putih mat, chú ta đang kinh tịch tiền lo, thì nó bằng cái, lang trong lúc karen ta về, thì lang bằng pen tang lang trong sled như bự, là thì hai lang mà trong lo là hai lang mà được bù đặc, lang tuk lo chupon bong pere dak, trong lo bù hairstyle bang, lang nó mà, comment nó nang pizza bang, nang bù pere. Nang pupre lo nang punan kok lo cu ding ke celon le lang nusi tiba di daerah kia bela di nona bang ke langsung lupo hayat po temona ke bang soliu bang tu lang bang soliu TikTok nang karena video mayo. Nona bang ke lang TikTok po hayat pulang jung lupa perang ni sampai di mobile di save dat kita 5% dalam video bang pun power bank do lagi
BT charge po video. Mulai tu mana bang leng ya, cong lu tangan lu ya, cong lu tangan lo, mana bang ke, kalau pucat lo, ini short mini vlog, buat di rumah mesti lah sipu ni, paklang penuh konten long ke ong, masih dah mulai tu macam tahun senang ni keprek, lepas nak keprek ke video lah.